Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu si lian sang puya. Mizo State Planning Board chuan Chairman Punal Doma Chief Minister Hovin Voin Khan Chief Minister Office Antukhom. Lai Autonomous District Council LADC a Congress MDC pakhat le MNF MDC sompani tenan din. United Legislator Party chuan sorkarna an siam thei thular samhnen an thlen. Lok Sabha khan tho thumna thana campaign chu ven tlai khana topa zirtop ni vote thak ani ang. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas nen inremna kong zonga inbiak ni ma se Gaza chimlama Rafah khopui chu an run don huwa soi. Mizoram State Planning Board te chuan Chairman Punal Doma Chief Minister Hovin Voin Khan Chief Minister Office Antukhoma Planning Board in ma lo lak to tele rom manna asiam te an thlir ho Chief Minister chuan Planning Board chu Mizoram mason na tu rom manna thale fel fayom theina na ngai to na seng tu ni a anzir chena te an thuron te rom man te le thane ngai na ten na satakin ramhason na ati chakdon ani ati Vice Chairman Dr. Kenneth Chong le na chuan an hmalak to chin te soin member Professor Aizawl ram hiang no wachon Zau Policy for Sustainable Agriculture Underland Reform Policy anduan chu asoi fi abok ani Central OMA chuan asama tanga ru hlo lo lu thin nia soite enfi in Nimin Khan Kumpuan Subcommittee tele Kachar Young Muslim Association Shruai tu te nenanin koma Asam atanga ru hlo lo lu dan le lo lu thin nia sia te soi hovin ti top dan ro man an siamani Central OMA Kumpuan Committee te hian vaireng te police check gate te duty te komin temporary ILP an pek chwa dan te namdang ILP nei lo ludru anom thin dan te soi howani boka vaireng te SDO civil hena tanga thon danin nikum April tha atanga kumin March tha thlenga temporary ILP pek chwa za chu singa sangthum zahni somthum pakhatin thu tarlan ani a Kumpuan Committee te hian tuk in dar ni ve khan kon puile khamrang kara erong bola gas ti jing pen line nang chingim gas bur engemo zat le an man ruate an man ani thathum don lai Autonomous District Council a sarkar kalmumal thei tolo nuwa Voin Khan Congress MDC pakhat le MNF MDC sompani tenan din United Legislator Party chun sarkarna an siam thei thular samhnen an thlena Congress member Lungpher South Bill to MDC Pusilal Monthanga Hovin sarkarna an siam thei thu lar samhnena caretaker longtlai DC Pu Chimala Siva Gopal Reddy kaltangin an thlenani caretaker longtlai DC chuan an thu thlen chu governor hena lo thlen khal tur thu lo shrila hemi nu hian United Legislator Party te chuan LADC chairman Pufiel Mo Kamu in sarkarna an siam thei thu hi an thelut bok ani United Legislator Party te hi Longkai West MLA Puksingun an chung le state sarkar ma sa deputy speaker Puis biak zawaten troi omin LADC a sarkar piang mai thailo chumi puiten an tona sata wangin MNF le Congress chuan mi pui tona thlengzel tur ngai ngam lovin sarkar siamdun an rem ti longkaya akaswani correspondent an thil ani lai Autonomous District hiam MNF Legislative Party sarkar pu vizir sanga ka shwa chon thlop to nga tong lo te im Lairam Democratic Alliance invo MDC sompathum ten governor hena an thlen nuwa kumin Mars ni Sari Khan governor chun LADC a CM ni line thlop tu ani dan fe turin floor test nei turin ati a hemini ve ka hian LADC session Tranma Devin CM ni lai pu vizir sanga chuan CM atanga bana thelut ani hemin hu hian LADC a sarkarna CM thei anom mailo awangin governor chuan LADC thune na lakchakin enkol leilok turin longkai borsap chu March sompunga khana ruata caretakerin thakhat le chen ve enkol nuwa voin chu malam khan INC MDC pakhat le MNF MDC sompani te chon LADC a INC member Pusila Monthanga kaishuna hnoya sarkarna an siam thei ti an thlenta ani Tukin Khan bil kho thlir ku waching tu pole not chim luang branch OMA le village council te tong kop duty chuan dan novapur kuvara bek za som thuman man kuvara man te hi phai sen le not chim long in kar lingrota an mana dan nova Myanmar tonga kuvalak lo ninge ya hriat ani a motor pasari tangin bek za som thum an mana heng kuvara man te hi apuna antiral ngal ani Save the Riparian chuan atho ni na chu Voin Khan Aizawl khatla a Lalmal Somai Memorial School bul atangin luikor 10 fai na an thok tan le a he project phase 2 hi ni somthum chunga zo anin be sei thuan soi
Save the Riparian Phase 2 na thoktur te hi PhD department na PMU project manager unit director Pural Dukima Chona Vailiama Khadla local council Wayme te baka tourism le PhD department thoktu te antela Khadla Wayme president Suan Save the Riparian malang na sa fokomati thu soim atheng anga pui anin huam thu soi ani Save the Riparian hiam March ni somni purukatanga April ni somni chung khan 20 days project kalpuin ni somni chungin model veng le mission veng khang indina sakhi si lui avain kilometer ni le point thuma thui ti fai nan thoka he lui hian tlong lui fin ani hian malak na hi project management unit public health engineering department Aizawl municipal corporation ne urban development and poverty elevation UDNPA department bultumani Save the Riparian secretary Pulal Monsang chuam an project hian mi puida thinnunga thu soin faina konga maladu mitam tak an pen chokani ti a sakhi si luidunga bolhlo tlingte then fai ani hian mi pui tuin tur thiang himna la luidunga ecological balance siam that konga nasatakin kongro wasuni ti a ni somthum chung project an kalpui tura po hian mi pui ta thopna angen ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Lok Sabha in than tho thumna tana campaign chu voin tai khana topa zirtop ni a vote thakani ang voin campaign theinin nungbera political party tin te the topin tanan la a Congress try to Priyakan Gandhi chuan voin khan Dubri Lok Sabha constituency huna manga thu soin pi Priyanka Gandhi chuan kumsom chungin rampuma na nei lo zat an tamber lai thlenga kumsom li pangat nuwa na nei lo zat asan lai berni in mi viable system sari chungin na tho turan nei lawati a heti lai hian sarkar na ero post ruak noi somni chung omthung ani ati Assam Chief Minister BJP leader Himanta Biswa Sarma le Assam Ghana Parisad President Atul Bora te point NDA candidate tan campaign bok ani Prime Minister le BJP senior leader Narendra Modi chuan Vein Khan Gujarata Banaskantha le Sabarkantha district a huna manga Karnataka Congress President Malik Arjun Kharge chuan Raichu le Kalaburgi a thu soya Congress try to thawar Rahul Gandhi point naktu ka Raichu le Shivamoga ate huna mangdon bok ani Samajwadi Party ho tu pa Akhilesh Yadav chom Vein Khan Uttar Pradesh sa Etawah district ka Jaswantnagar thu soin BJP chuan an sarkar le ni chuan Ramdan pui constitution thak danglaman tumni in apu ani in than tho thumna hian state somle union territory pakhata parliament seat somka pathuma vote thak ani ang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas nen indemna zonga inbiak ni ma se Gaza chimlama Rafah khopui chu an run don thauti asoi Israel in Rafah until tum anti hotlin vek ma chuan anin do chunjom don thu soin Israel Prime Minister chuan Rafah an be ngei tur thu hi asoya heti la hen Israel Hamas in kara in ka hai puanga mitang te chu ani theinan in biak me kani a heti chung hian pun tani hu chon indemna omemo omlo emo Rafah an run don thoti a US point Rafah civil mi amte chu in rawding turin lo hriat tir to ani heti la hen West Bank ka in kul Palestinian President Mahmoud Abbas chuan Rafah chu ronani chuan Palestinian mi puite tan an chanchina in don rap thak ber thleng don ani ti a US President Joe Biden chuan Rafah ron tur hlom hle don in a soi boka UN Secretary General Antonio Guterres point Rafah be ni chuan in huatna asang tho zelang ti a in dona pumpel turin angen ani Chanchinthar chiarti tomna na tlang pui Mizoram State Planning Board chun Chairman Pulal Duoma Chief Minister Hovin Vein Khan Chief Minister Office Andrew Khom Light Autonomous District Council Congress MDC pakhat le MNF MDC sompani 10 Andin United Legislative Party chun sarkarna an siam thei thular samnen an thlen Lok Sabha in than tho thumna tan campaign chu vein tai khana topa zirtop ne vote thakani ang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas nen indemna zonga in biak ni ma se Gaza chimlama Rafah khopui chu an run don thoti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani